usibye kuba ari umwe mu basitari akaba n'igihangange mu muziki wa Nigeria, amaze gukwirakwiza umuziki we akawukura ku rwego rwa Afurika akawugeza ku rwego rw'isi, aho amaze gukorana n'ibyamamare bihambaye mu muziki, Meek Mill, Chris Brown n'ibindi byamamare bitandukanye ku mugabane wa Amerika. Davido ni umusitari udasiba gukorera amafaranga mu muziki. Ushobora kuba ujya wibaza cyangwa se ugatekereza ubuzima buhenze uyu musitari Davido abayemo, yaba amamodoka agendamo cyangwa se amazu atunze, yewe n'indi mitungo afite hirya no hino ku isi. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakora ku nzogera, ukareba ino video kugeza ku musozo, maze ukabasha gusobanukirwa. Yavutse mu 1992 mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia muri leta zunze ubumwe za Amerika. Umusitari uzwi nka David Adeleki aka Davido ni umuhanzi wazamuye izina rye mu muziki arigeza mu bushorishori, ubu wahindutse umumiliyoneri kubera umuziki. Davido ni bucura mu muryango w'abana 5, aho papa we nawe abarirwa mu bashoramari batunze amafaranga menshi, naho mama we akaba umwarimu muri university. Davido ni umusitari wabihembewe inshuro nyinshi mu kuzamura umuziki wa Nigeria na Afurika muri rusange bitewe n'izina yanditse ku rwego rw'isi, biciye mu bihangano bye aririmba mu njyana ya Afrobeat bimaze kwigarurira imitima ya benshi ku isi. Uramutse utekereje ko byaje gutyo gusa waba wibeshye, kuko byamwinjije akayabo k'amafaranga atagira ingano no gutunga ibya mirenge tugiye kubona muri iyi video. Urugero ni nk'umuturirwa muremure afite muri Banana Island mu mujyi wa Lagos muri Nigeria. Iyi ikaba ari inzu ifite ibyumba 5, ubwogero 7, ibikoni 2, hakiyongeraho na piscine nziza cyane, ikagira ubushobozi bwo guparikwamo imodoka zigera muri 7 zose. Iyi nzu bikavuga ko yayiguze ibihumbi bigera muri 830 by'amadolari ya Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyari 1 na miliyoni 104 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite indi nzu nziza cyane iherereye mu gace ka Aleki i Lagos mu murwa mukuru wa Nigeria. Iyi karitsiye igaturamo ibyamamare byo muri Nigeria nka Yemi Alade, Lil Keish, Fireboy n'abandi benshi batuye muri aka gace. Iyi akaba yarayiguze akayabo k'ibihumbi 380 by'amadolari ya Amerika, akaba miliyoni 505 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuhanzi Davido kandi n'umwe mu basitari bazwiho gutunga imodoka zihenze mu gihugu cya Nigeria, ndetse ukunze kugaragara mu bitaramo hirya no hino atwaye zimwe muri izi modoka. Zimwe muri izo modoka ni nka 2021 Rolls Royce Cullinan. Iyi ikaba imodoka y'igikoko itungwa n'abaherwe gusa. By'umwihariko izi version za Rolls Royce Cullinan zikaba zigura akayabo k'amafaranga, aho kugira ngo ibashe kwitwa iye byamusabye kwishyura akayabo k'amafaranga angana n'ibihumbi 340 by'amadolari ya Amerika, angana na miliyoni 452 z'amafaranga y'u Rwanda. Bishatse kuvuga ko ufite akazi inaha mu Rwanda kakwishyura miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda ya buri kwezi kugira ngo ubashe kugura ino modoka byagusaba kuyegeranya imyaka 38. Afite indi modoka nziza yo mu bwoko bwa Lamborghini Huracan. Imodoka nayo itungwa n'abagaga gusa. Iyi kugira ngo ibashe kwitwa iye yayishyuye ibihumbi 274 by'amadolari ya Amerika, akaba miliyoni 364 z'amafaranga y'u Rwanda. Akagira na Luxury Sprinter Bus yaguze ibihumbi 156 by'amadolari ya Amerika, akaba miliyoni 207 z'amafaranga y'u Rwanda. Akagira na Bentley Bentayga, imodoka nayo itoroshye kwisukirwa na buri wese, itungwa n'abifite gusa. Iyi Davido akaba yarayiguze ibihumbi 227 by'amadolari ya Amerika, akaba miliyoni 302 z'amafaranga y'u Rwanda. Iwe mu rugo haparitse Porsche Panamera Turbo S, imodoka igendera ku muvuduko wo hejuru. Byasabye Davido kwishyura ibihumbi 179 by'amadolari ya Amerika, angana na miliyoni 238 z'amafaranga y'u Rwanda. Nimba ukeka ko izi modoka ari zatunze zonyine gusa waba wibeshye. Davido aka The Baddest aka Obio afite Range Rover yaguze ibihumbi 69 by'amadolari ya Amerika, akaba angana na miliyoni 91 z'amafaranga y'u Rwanda. Davido kandi nk'abandi bahanzi barenze bo muri Nigeria nka Burna Boy ni umusitari nawe amaze kwibikaho ubwato bwe ku giti cye buzwi nka yadi, ubwe bukaba mini yadi, ajya yifashisha iyo ashaka kurira ubuzima ku mazi, cyane ko igihugu cya Nigeria ari kimwe mu bihugu bikora ku nyanja ya Atlantic Ocean. Abakire b'abahanzi benshi baba baparitse amato yabo hafi aho bifashisha iyo bashaka kuruhuka. Ubu bwato bwa Davido akaba yarabuguze ibihumbi 420 by'amadolari ya Amerika, angana na miliyoni 532 z'amafaranga y'u Rwanda. Nigeria ni igihugu kinini cyane gikubye u Rwanda mu buso inshuro 35 zirenga mu bunini, biri mu bituma abahanzi babaherwe muri Nigeria ndetse bahorana akazi ko kuririmba mu mpande zose z'igihugu cya Nigeria cyangwa se mu mpande zose z'isi. Benshi muri bo baba baramaze kwibikaho indege za private jet zo kwifashisha mu izo ngendo. Davido nk'umusitari w'umuherwe muri Nigeria nta kuntu yaba ataramaze kugura indege ye ku giti cye.
Ibyo nkubwira nibyo kuko ubu afite yo mu bwoko bwa Bombardier Challenger 605 private jet yamutwaye umurundo w'amafaranga atagira ingano kuko yayiguze miliyoni 4,200,000 by'amadolari ya Amerika, ahwanye na miliyari 5 na miliyoni 586 z'amafaranga y'u Rwanda. Nk'abandi basitari bose bakunda kurimba no kwambara iby'igiciro, ntitwakirengagiza imikufe n'amasaha bihenze. Umusitari Obio aka The Baddest aka Davido akunze kugaragara yambaye mu mashusho y'indirimbo ndetse no mu bitaramo agenda akora hirya no hino. Urugero ni nka 30 billion gang chain, ikabisha niyo kwambara mu ijosi ikoze muri zahabu z'umweru na diamant bivanze, yaguze akayabo k'49 by'amadolari ya Amerika, angana na miliyoni 65 z'amafaranga y'u Rwanda. Akagira kandi Obio Diamond Chain, iyi nayo ikaba shanete yo kwambara mu ijosi ikoze muri diamant, yanditse mu kandi kazina k'akabyiniro cyangwa se irindi zina akunze kwita rya Obio. Iyi shanete kugira ngo abashe kuyikoresha ikaba yaramutwaye akayabo kangana ni 81 by'amadolari ya Amerika, aya akaba angana na miliyoni 107 z'amafaranga y'u Rwanda. Akagira n'isaha ya Rolex Diamond Watch, iyi ikaba Rolex ikoze muri diamant, yamutwaye akayabo k'27 by'amadolari ya Amerika, aya akaba angana na miliyoni 36 z'amafaranga y'u Rwanda. Akagira indi saha ikoshe yo mu bwoko bwa Richard Mille, ikaba isaha ihenda cyane, yaguze 38 by'amadolari ya Amerika, akaba kwa miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuba ubwabyo izina Davido ari izina rizwi na buri wese guhera ku bana kugeza ku bantu bakuru, bikamuhindura ikirangirire ku rwego rw'isi, guhorana ibitaramo aba yishyuyemo amamiliyoni n'amamiliyoni atagira ingano. Hakiyongeraho amakontara asinyana n'amakampani cyangwa se ibigo by'imari bigiye bitandukanye mu buryo bwo kubyamamariza, ndetse n'akayabo k'amafaranga yishyurwa n'imbuga nkoranyambaga zicuruza umuziki we, harimo YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music n'izindi nyinshi zitandukanye. Ibyo ngibyo ubwabyo bituma ikinyamakuru Forbes magazine, ikinyamakuru gicukumbura imitungo n'ubutunzi bw'ibyamamare ku isi, kivuga ko Davido atunze akayabo kangana na miliyoni 29 z'amadolari ya Amerika, angana na miliyari 39 z'amafaranga y'u Rwanda. Mwakoze cyane mwe mwakurikiye iki kiganiro kugera ku musozo. Mwari kumwe na Dan TV Nation.